Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kaseng Confederation of Ribhoi People kabalatip lengkot kum kakom kalarakhi yu maumer ka jingdap pura ka ba arpho sansnem ka jongka hakaba ba medba lingdo shongknor ka yingdor bar thawain ka sarkar jilla ulalong kumukong san haka program ba ipu iping ka bala penlong ha umsning auditorium hall haka arpho wai tarik unailor arhajar arpho ar bala penrehem da ka jingruai antam jongka Ribhoi bala yalam da ka kunhon nongruai Ribhoi mingi choir lapin phu da ki jingruai ki duhoi na ki kunhun bapher ba kantop ki jingshan bat ki skin uba medba habakran kumukong san ula kerku kerdo ika kop ika jingno senyang ka jongka hakini ki sngi bala letno na ka banta ka imlang ka salang barula ban bhai ka jingdon kam bandon ka jingmut bayar bakum ka jait benriu klam da khen ki bawan na kanu ka thain jongka rilum khasi penar baro ka wei bandon ka jingi tlilang ka wei Lapen ko burom mikinong yelam barim kentup nadu ki bedang don bad ki bala khlad no kerpang ikinong seng kumuba Doris Suleng Presiden barim baru badairu nong seng baru ba Gershom N Sinkli General Secretary barim baru badairu nong seng ubala bam kwai hadwar ublei bad ki weide ki kentup yu Dr. Didi Lapang ba JD Rembai bala bam kwai hadwar ublei uba rangkan sai makdo ki ba kite ki rirang ba ki long ki nong mi khmat barim ka them Ribhoi bat ki baju senyang ya ka imlang ka salang bat ki bala mi khmat na Ribhoi shaka jella bat ki da kenmau kerpang ru ya baro ki dekhat lat pathai khubor na Ribhoi district ka ba kate ka seng kalapun ko buram lang ru yaki kum ki rishat ba kerpang ban pathai ki khubor ba pher shaki pait ba Lapan light ru ya ka kot sa jingkan mau lane ka souvenir bala pen light du kongsan harengkat ki sembut kongsan bala khot kerpang bar ka jingot yu kek jubili rupa ki wei ki bala sakhilang ki kentup yu ba Renekton L Tongkhar menteri katanat PHE ku musembut kongsan kinong mi khmat na ka them Ribhoi ki bakanthum yu ba Meral Bonds im MLA ka nongpo constituency ba Jason S Maulong MLA ka umsning constituency ba George B Lingdo MLA ka Umroi constituency UMDC ka Mahoti constituency ba Charles Marngar bat kiwi ki riu po khmat ka them Ribhoi Lapentip kerpang ru baka kop hapo kini ki arpho sansnam kalale shibun ki kam tremon ngobha shaka imlang ka salang kum ki senyang haki lanon khamtam haka klam covid khat khandai ka jingno senyang snam a shaki badon kam kerki ka jingkentiu ki kam lekai bat ki wei map lapan sinai ka da bayam ko hin marngiyat jan bha ta por ude SDO jongka ata por dong SDO jongka Hill Division hangtia Shillong Tule haki tersing pepar tenna ketika map ke bahe bakat ni udro eka hai map ibakat ni tenna ita pada ni saka sina logo hawe pat ban bobit ba nang tina Shillong tang sayo ya ketika emblem jongka kop sabangi khot short form te haka tim jongka ni ai ka tim jangka banwa lam ye goi je tli bat ka jini trei lang hari boy nam taban te gari bat manab taban trei gari boy kata ka tim jangka kata ka de sedang jangi te house nam ha jin sisya ni sedang ye ka de house nam khnai pusan te por ki yat kumta te ni establish no de house nam khandai pun reu te ha kata ka sni ni la ya wer ye kita ki perlong na kita i laingon na mangi laingon niyo kum khatsan arpongon bat ngi pelong ye ta meeting han national highway IB hanong po de ta kasngi neu person pawa ngatrai don ki badang yatim de presiden jogan de Meghalaya People Regeneration Front te jong ba angkat di MDC jongka laikro ini yang ne kiwan sakhi ya kata kajing penlong jongi yang tak Confederation of Ribhoi yang tak sini kadai ha kata kasni balasut lasior ya kan ke Confederation of Ribhoi People house nam sejar khnai spa khnai reu
te kalong ke kepada shisha bag pertheri boy kan pediang bapin seng ni kan ono seng batumai kam long ka besok nadu te kundai pun reu ni atulun sharum seneng kam don kejin itu bat kim pediang iru kai kita kap she kiru kai ba kam pedat kim pediang hindrai nyim seliani turbe Habang don yang musim ban isi yu berjalan ne ban ben yu berjalan rei ka thok di juma kalong ba dei mangi kisama ki ban tre ya kam lada ni kisama ngim tre ya kam kumno isi yu berjalan te lada berjalan dan mana ban sujan mana ban sujuti kisama ni kiri ban mi shma kiri ban tre ki kam nantam ban be yu berjalan ma pedi lada kisama ki la tre ya kam Kabanga anut bagi khot jong beseng nangne nare boy kin long di samla ki dali ki jigi tre ya kin boy di se ka jini bakin shem ni kam ki tile jong ba phimdan kam ni pe yu ma pher hi la mi kam kata ga kabanga yu ba balai war sala na do na pa wati wan ban bi ki ya ha po ki dukan snom di jini wan na ke jaka te balai ni ma bale kata baro ni ya ot bangim don kam re Kata ikan juga pun mintre. Daerah dah disipule baru ni kuat dengan kam sokar. Jini yang di political party repair bersiuti banyalam dia kena dijelas nak kuasa. Jini yang di sen halah ban hakim perang yang berkit cek ya kan sokar. Ban bukti ban pe banyalam Kita pun isu dari pilot tu di Newport, di Kampung, kerja hanya orang. Isu kita pun kita bersih malam, kita jual pun bersih banyak yang jelas ni. Pada bidon pada kini kisamna, di bidon syak tak mensin, di bentrai tak kata matah. Tidak kalian berjumlah untuk representative, wala ngadong MLA jompi, simina untuk para jompi. Mana don ke jenis jom ka time one shot kam tam ni to ko na maka jinya jendi jom ko mentala adu sampai di Islam kam ni masuk bon be kalau na ye musunat pada ta jinya jendi jubi niya ka mun isu ko pero ke ko ni don ni ka tum the same labu yang menurut ko pion unai kusolo Bagi tuli kam mengelak berpilih, ya lebih. Buat hantam dia ni kecil pula berpikir menyetuli nama ini. Benda berbuat buat daun ni serong dia macam dah burung macam duit. Haji tuli kau baru nanti hari dalam satu kejauhan tentang ni mau kalau nak jawab answer. Yo tam dia lihat tu pada Islam. Aku pilih geresan ke lumpung di Mogelio. Satu dengan serong ni mengenai orang yang berserong dengan bijak. So, hak babar we all bakari boy. Kadang jaga pasal so hadut kata. Kari boy. Kalau atrak sisa, kalau keren sisa, yang kita tendru baru jom kabri umur. Bandon jaga, bangaran pemarian. Bangunan bisnes, bagaimana kita hak ada kami boy. Ngangkut lakar dulu. Ibarat daun pisah kebalak hantam, bangunan kerja hari boy, ngatarai sang tidak dulu. Ngangkut gak ada ngertak kebalak itu, kemudian yang diberi kebalak hampir. Kapnya sendiri kita kau dalam dari boy. Mereka kita buat pak, kita syurhat yang kita suka. Kita layak hantam pisah, lalu orang hak on invest. Ngapain anda berkata kemita? Kadang kadang beri boy, cakap atin jet, but invest sangat. Kalau dia cakap kalau itu nak dapat kibru, baruan hang lihat beri boy. Kali ke NGO, ke non-government organisation. Ni jual bahawa NGO ke suku tertentu. Kita ngerti.
ki body ki bangidon ha ka society ba inang sa kawai ke government organization but kawai ke non government organization baro agri organization ki yang ya kadang joki hak constitution ka baki kita ka government ka ha banyak ban pentre kam ya ki kam jongka katung ki kendon ki badan ka constitution ki non government organization pa pidon ni la jok constitution ni sem ko ko no kunta mo ba ki don ki lenti ki kam but we have an trade katung ki constitution Hendai aku tahu baru ahli constitution, lah kalau ke government constitution, lah ni ke non government constitution, kamu jadi kecuali.